Večeras smo ovdje u Banja Luci, prije samo nekoliko dana bili smo u Kranju. 3 decenije uspješnog rada i postojanja, imate se čime pohvaliti. Sad, vi ste negdje od samog početka u toj cijeloj priči. Hajde malo tu pogledamo to vrijeme kada je brdo nastajalo, kako se počinjalo, a gdje smo to danas? Teško je to uporediti. Kad je brdo nastajalo, bila su teška vremena, ratna vremena, a sada je, hvala Bogu, mir i normalno da smo se razvili u jedno jako i, ću reći, i prepoznano društvo ne samo u Sloveniji ili Republici Srpskoj ili Srbiji, nego u cijeloj Evropi. I s time se i ponosimo. Na nekoliko načina ste obilježili ovaj veliki jubilej. Jedna lijepa manifestacija nas očekuje već narednog vikenda. O čemu se radi? Pa jeste, mi smo prošle godine počeli s obilježavanje 30 godina rada društva. Imali smo i svečanu akademiju povodom toga. Sve naše manifestacije su i bile prošle godine posvećene, baš 30 godina društva. Evo, hvala Bogu, zahvaljujući našom velikom prijatelju, profesoru Dušku Peulji, smo danas ovdje u Banja Luci i želimo da Banja Lučanima, da rečem, da i predstavimo naših 30 godina rada društva, a normalno već sljedeći vikend nas očekuje na naša velika manifestacija, jedan dječji festival Ringa Raja, tako da je preko 200 učesnika, 200 djece i ponosni smo na to i očekujemo i dobru posjetu i podržani smo od strane i opštinskih vlasti, tako da dobro radimo. Mogu reći, onako, obično smo mi uvijek svi skromni pa ne pričamo o tome našim uspjesima, ali moramo se nekad i pohvaliti i reći da, hvala Bogu, dobro radimo. Ovako, vi jeste skromni, ali mi smo bili na nekim vašim manifestacijama i vidjeli smo da vi zaista dobro radite. Ono što smo mi zapazili, da ste uspjeli u namjeri da prenesete našu tradiciju i običaje sa starijih na one najmlađe. Pa to je i naš osnovni cilj. I naše vodilje od samog početka, i od samog osnivanja društva, jer jedan sam od osnivača, je to da sačuvamo svoju kulturu, da sačuvamo svoju tradiciju, vjeru. To je jednostavno da prenesemo na mlade, jer mi smo odrasli, mi već znamo ko smo i šta smo, ali naši interesi i ciljevi su da prenesemo našu djecu, na našu unučad i mi smo uvijek, opet da rečem, već sada su uključena i 4. generacija ljudi koja je došla u Kranj i članovi su našeg društva i koji igraju u folklor i dolaze. Tako da je to veliki uspjeh. Znači, na svim probama, na svim događajima priča se srpski jezik i govorimo puno. Imamo jako mnogo različitih događaja koji posvećujemo i književne tribine i večeri koji posvećujemo baš našoj književnosti, našoj kulturi i jeziku. To je sve namijenjeno baš u tome. Koliko je zahtjevno danas sačuvati našu tradiciju i običaje u Kranju, u Sloveniji? Pa jeste, zahtjevno je, ali ako je volja i ako je želja, se da. I hvala Bogu smo jako dobro podržani od strane gradskih vlasti. Imamo jako dobru saradnju sa gradonačelnikom, sa njihovim zamjenicima, sa kompletnom upravom u Kranju i jako nam mnogo pomažu svemu tome. Vjerovatno da i ne bi bili to što jesam da nije njihove podrške.